Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kinigilong ki khubor bam takasni. Ya kajingpen kala ya kasik schedule kayeng dorbar thawan kari la banra haugnai no pra banyata yathu uba penyak sing sim chief executive member jongga ke HADC. Unong yalam ki shpotli ki district council kathan chate lammi ngi kari India. Ringkat uba Fantin Josem la kadong executive member but ushongknor uba lamprang bla kilaya kendo ya AK Mishra nong ai buat ketnat kampo yeng ke sorkar deng hanong ba Delhi. Uba penyad haba pak kubor na nong ba Delhi syakilat pathai hasilong uyathu adin kejengya kendo ya AK Mishra advisor ke Ministry of Home Affairs ke sorkar India government ke Than North East. Uba penyad uyathu katkum kejengya kren but utay nong ai buat ketnat kampo yeng ke sorkar India baya kejengtmu jongki but kene kejengtmu ban penkela ya keriti sensyar kabashispa arpsan jengkari onra sya parlimen ya kejeng penkela ya kesik schedule hau ubnai no pra arhajar arpsa. Ula benrap ba kejengya kendo kilaya kren halor kejengkwa ya kedor khas kaba kilaya ai haga arpsan trik naitung arhajar arpsan hau menteri kampo yeng ke sorkar deng Amit Shah. AK Mishra ulong ubriu ba ke sorkar pedeng kalabu ya u ban pet ya ke North East ba dailing ba uni babun kijing yakran yasuk berkile no North East lala ban pendem bar kumcuru kajing yakran yasuk bar ka kinhun le no HNLC ke jila Meghalaya. Ha ke bakat du nagaliang UCEM uyathu katnat kampo yeng ke sorkar pedeng kabla ngap ya kajing ai jingmut jengki ADC. Ha kani kajing ya kendu nagaliang jengki ADC kelakran syai ba kinumla ban ya pen berki riti dostur kasensyar ke kadar habaya day bakane kajing penkela ya ki kernin kabah nriu bar kane kamdei ban kta ne penkela ya kajing long terpang jong kajat benriu. Kublai parlong te nakaliang jonga kum CM ke HTC but kum chief convener jong kani ka autonomous council North East penpau kajing ai kublai ya u ya ka home ministry kaba nakaliang jongi ngilala bani kendu ya u AK Mishra udai u advisor to Home Ministry Government of India North East region but halor kani kajing kendu bamanen kasngi ngila yo ban yathir ya tai bha hakabede but kini ki jing dawa ka jungi lani ka jing kwa jungi lingba ka jing ai jing mut lani ka proposal ka bangila submit lingba ka memorandum haka arpusan tarik u Julai Delhi ya Home Minister Jongkari India Amit Shah te menen ngila yo ban ya tai bha ya kren bha but uni u advisor but ula suthu bha ke ika jing thmu ka jungi ke jingmut jungi habede kanika propose 125th constitutional amendment but kabasung tanat kalong bah din ka jing kendo ngi suthu shai ba ka sarkar India kan table ya kanika 125th constitutional amendment kaba kentup ya ka 6 schedule ha kanika amendment how benai no pra jong news nem ha parliament te but nakaliang jungi soban ai kublai kerpang ya ka Ministry of Home Affairs ka belas ngap ya ki jing ai jingmut ki jungi baro shpotli ki EDCs but hakan ni katayo ka uniu AK Mishra ulai kendu lala ka jong ya ka council na po Tripura lai kendu council na po Bodo territorial council but kumju yengiru menen te kemilanti ba ke ika jingkendo kan long kapasai so te but nakaliang jungi ngila kren syai ba nginem ya compromise but kan nongrim kabang ngila propose ba ya ka jinglong jingman ka bakarpang ka jungi kita ki custom ki tradition ki practices ki jungi kene kumba julong nadu kasensyal khadar hadu ki babon ki benta ba halor ha baide ba kanika amendment te ka jing kwa jungi paling ba kan amendment kanam dei ban dilute no ya ka purpose jong ka jing long kerpang jungi kum ka jai benrio te kmi lenti ba but ka khubor ka bangi yo no new advisor ru
wong ba ka government of India hi kan ile kat bala hi baling ba kan men bahkan wanra kata ka jinglong uniqueness ne kata ka jinglong kerpang haki babun ki culture but ki riulum hapo than not east kamtam ki badan hapo kasik schedule kublai shibur